mutaramu n'undi akinira n'ikipe y'igihugu ya Malawi. Kuri ubu akinira ikipe ya Neza Big Bullets yo muri Malawi kabisa muri shampiyona y'iwabo. Uretse kuba akina imbere mu gihugu, uyu mutaramu mu ikipe y'igihugu n'itetereri indiscutable ubanza mu kibuga. Amazina yose amwita Banega Lloyd. Turi kugenda shyiraho umwari w'umudateri w'umunyamarawi bamwita Banega Lloyd kabisa. Bamwita Fedas kabisa baza kuza kwa hano i Kigali. Utori hagaze biti turi kwa kangahe bakunzi ba Aiba TV5 rero ayo namakuru agezweho cyane. Banega Aloni Lloyd abaleyo abarimo hose muhaguruke mwakile. Banega Aloni ni umunyamarawi rero uzajya ukina hagati mu midfielder, agakina nk'umu defensive midfielder nka kuri abasefu bakina cyangwa se agakina imbere y'aba central defense ho gatoya bakunda kwita umukaseri, cyangwa se agakina nk'umwataka midfielder akina asa n'uwataka azamuka nk'uriya mwanya muherekeje akinamo cyangwa se nka Richard. Uyu ni umukinnyi rero Banega Aloni umunyamalawi. Rayon Sport imaze kumusinyisha akaba asinye amasezerano y'imyaka 2. Uyu mukinnyi rero afite imyaka 22. Icyo wamenya yaravuze tariki 8 z'ukwa mbere 2023 akina mu ikipe ya Neza Big Bullet. Iyi Neza Big Bullet rero icyo wamenya nuko iri ku mwanya wa 3 muri shampiyona yo muri Malawi bakunda kwita Malawi Premier Division. Ifite amanota 30, ifite amanota 55, imaze gukina imikino 30. Iyi kipe rero imaze gutsinda mu mikino 5 iheruka, imaze gutsindamo imikino 3 ndetse inganyamo imikino 2. Iyi kipe kandi Neza Big Bullet ikinira kuri stade yitwa Kamuzu, bafite coach witwa Pasua. Uyu mukinnyi rero niho aturuka, akina muri no kipe ya Neza Big Bullet kandi akina abanzamo Malawi. Muri Malawi rero uyu mukinnyi akaba twavuga ngo arabica bigacika cyane kuko yitwara neza mu by'ukuri. Afite amanota menshi cyane, amanota 7.5 ku manota 10 mu kibuga ku mpuzandengo y'imikino yose amaze gukina kuva ino shampiyona yatangira. Kandi ikindi twababwira nuko uno munyamalawi uje mu ikipe ya Rayon Sport akinira ikipe y'igihugu ya Malawi. Ndetse match iheruka bakinyemo na Burkina Faso bakayitsinda ibitego 3. Uyu mukinnyi yabanjemo uwo bita Aloni Rayon Sport muyitege aje gutanga akazi rero gakomeye hagati mu kibuga, aho hari Birishari, hari Sefu, Muhire Keve ndetse na Roger. Ni nyuma yaho rero Majaliwa yagiye. Uyu mukinnyi rero azafasha byinshi cyane mu kibuga. Icyo nababwira rero mu mwitege bari mugende mu murebe mu myitozo kuri score murebe nemuraza mu ranking ese hari icyo azafasha, hari icyo azafasha mu guhangana na Apel FC. Mutange ibitekerezo byanyu muri comment, ubundi mukore subscribe tukomeze tubakurikirane amakuru ya Rayon Sport 5/5 Aiba TV5. Uyu mutaramu n'undi akinira n'ikipe y'igihugu ya Malawi.